كنت معتمرا خلال أسبوعين السابقين. Saya pergi menunaikan umrah 2 pekan yang lalu. فعندما وصلت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت المسجد النبوي الشريفة. Ketika saya masuk ke Masjid Nabawi, taqarabtu ila Rawdah Asy-Syarifah. Saya mendekat kepada Rawdah. Fara'aitu katsiran minan nasi kanu yashtaquna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat banyak orang yang mendekat ke Rawdah berebut karena rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yabkun wa yad'un wa yunadun. Faqultu fi nafsi aina ana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika saya melihat banyak orang berharap ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya melihat pada diri saya di mana saya posisinya. Karena ternyata saingannya banyak. Hunalika tanafusul kabir di muqarabati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa liyakuna min atba'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Ternyata persaingannya ketat, Bapak Ibu sekalian. Semua orang ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ingin bersama Nabi di surga. Wa kullun yuriduna an yakunu yani ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Qultu li nafsi hal ta'tini al-fursatu li liqa'i ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum al-qiyamah. Maka saya katakan pada diri saya, apakah mungkin dengan padatnya banyak orang yang mendekat kepada Nabi ini masih ada peluang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fada'utu Rabbal alamin ya Rabbi. Maka saya berdoa, ya Allah, ajibu da'watahum, la tudayyi' dumu'ahum. Ya Allah, jangan sia-siakan air mata mereka. Jawab semua doa-doa mereka. Faqultu ya Rabb, ya Rabb, urzuq fursah lil ikhwanina alladhina lam ya'tihimul fursata li ziyarati hadzal masjid nabawi syarif wa khasatan min ikhwanina Indonesia. Saya katakan, ya Allah, banyak juga yang mungkin belum pernah berkunjung ke masjid ini, tapi rindunya begitu dalam kepada Nabi. Maka mohon kabulkan ya Allah, setidaknya berikan kesempatan pada orang-orang yang belum pernah berkunjung ke masjid Nabi untuk hadir di lingkaran masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya teringat dengan wajah teman-teman semua, dan saya bermohon, ya Allah, berikan kesempatan. Setidaknya jadikan sisa hidup kami bisa berkhidmat kepada Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.